madamu wozinda wandaye imipuri yawe tuzayandagaze ku rubanza rw'uno munsi ku ngingo ya 375 y'ikirego cy'uwitwa Djihad twagira ngo tubwire umushinjacyaha agira icyo atubwiye. Murakoze madamu umucamanza. Witwa Djihad yakoze ikwirakwiza amashusho aho yari afite groupe ya WhatsApp yitwaga abashumu ponyonyo. Iyo groupe yanyuzwagaho byibuze uducurama 200 ku munsi, aho bivugwa yuko kaje ari aka 207 ariyo munsi wari uri gukurikira. Bamusabira igihano cy'imyaka byibura hejuru ya 400 200 isubitse cyangwa se mukamuha 80. niko ngewe baranshinja bigeze banashyingura ubwo rubuga bigeze barubona simbeshe si mucamanza utabyumva utumviza indaya nawe muzonsanye n'ivugira ngo muponyonyo arashuye muponyonyo mupotiti muposawa ni nayisabwe mvuga sinzi impamvu ngewe ngo Djihad ngo mushe madamu imipuriya y'eye narayibonye turayibona twari dufite umutangabuhamya twamuha umwanya. Umva bwana mucamanza, twari turi mu kabari hahiye hatokombeye ndangiye sinzi ukuntu nafashe telefone ya Djihad uyu nguyu rero mbona ya posting umva ndavuga ati what the hell umva njyawe zinda wandaye we uraza kunshinja nawe twasangiye ariko sinkubeshye nzagushisha madamu wozinda wandaye imipuri yawe tuzayandagaze muponyonyo. ndagira ngo tugeze ahangaha ibigiwe birahagije. So urubanza rw'uno munsi turarusubitse kubera akavuyo Djihad ateje.